Di Masakbayan. Dina palabas. Saan anasaya at ipagpakita ni Dorina kanidali akatulumda. Iswa kanayo nakasarita ni Dina ni Dorina nanaknak. Asaan anasaya at ikasjay na ipapakita na. Gapu itidaita. Kanayo nagsagitina kam ni Dorina. Gapu tay pagarup na. Apat may saan dadaytoy. Iti may sa rabii. At patimpla kumani Dina itigatas kanidali. Namnakla ata itinakita na. Papagayam. Dingin tituloy teserietay wita alawa sa napawan. Ampon. Tituloy drama tayo. Di Masakbayan. Dali, panaasim ta sumpatan na. Kaya't mo ka din tipumanaw, iso anak ka impakikan. Anya ka din day ta asaludsud yu madam. Dalu sakla anti closet ko. Iso na indwar ko amin na kawus ko. Apay ko maapuman hawa. Idinto ta nagsaya at kayo na agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din panawan na kamin, gapu itinadma din na ugali ni Dorina na anak ko. Maano sakti kasting ugali na, madam. Iso di kay matanhakan. Sa anak to apumanaw di te mansyon nyo. Gapu ta nakasaysaya at kayo kanyak na agasawa. Kun may sa, dakal unay ti utang ko anay pag-anakum kadahayo. Arig na utang ko tibiyag ko kadakayo, madam. Ha, ay mabitla madam, itimplaan kayo itigatas, tapnol alisto kayo ang makaturo. Name ba tabigat mo? Best friend dyan. Magwapo kayo nagsapa, ha? Nagmayap pa iti isang mo, Tas tamog Daniel, nayan, patiray kan naksamanan. Di ka danag, hilibre ka intun madamdamay je kantin, ha? Day pa man ti kayap kukan ka best friend. San ka na emote? Anyam puwera now, ha? Palagamat ang nagpintas ti isa mo, ha? Sana kasi je kamsat mo, amasilwan ti sumsub na, ha? Anak na Daniel, ha? Ni ka din mo na Dorina ti pang pamadam, ha? San mo charis? Ngam na matamahan. I get, awan mabaling ko. Apay asyik maninti nakitam, Daniel? At, apay. Awan na kadinti sa balya, so tilam na di siya. Ha? Dorina ha pangasing. San to humamanin na makiapa? O may kikiting, pumanaw tan dito eh. Pangasing kumaman ang Dorina. Di ka kumamot makiapa dito'y school. Ha? Apay kumatanggan ka dyan. Idinto tawan mutlaan pa ng isakit mo hanyak. Isalpay pa yan naklatan. Ikak itipagnak day ti kaadalam abastos. Ya. Apay ngingin di gus mo hanyak tipulbus mo. Agyaman ka tababay ka Dorina. Tanusan. Amalan no tinutupan kan. Kat. Anya kumano babae ha? Saan ka kaputang? No oray lalaki ka. Panaasiyo sumadan kayon. Amamad mapapada tayo amadaksan no kastalaan. Ay kawan di biyangkos. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. San ka matapaspasagidan na? Pangasiyo. Sumadan kayon. Mami? Ala. Abtugaw ka Dorina. Kaya't daka makasarita kanidadin. Itan. Son batam amin asaludsuden mikan ka. Kaya't kontangi na nahandadi, panasiyo, inna ko nigisalad ko. Awan to mutlaan tikas askanti pagsasaritaan tayo, kaya't mo ka dita pagsaldingin dahan nga gadal. Katagyan kalat tanditi balay ha? Amado, wayway anak laing Dina. Agbalbalina na bastus day tuinobing. Iswa masapul amatubnal ti madino ukali panasim amado, akkalma kalaan. Pakawanin dandi, Mami, saan at namakyap apay jipagadalan, rumban lang, tanu ulitin pa'y ti inuubing aramid mo. Pagsalding ang dahan nga gadal, ikarit dandi, saan ina mauyid, saan ko magsaksakit ako mo kada kami iha. Aramidan mi daytoy, tatno saan ka maisap mak. Kasano no makikaw kay jipagadalan niyo. Kaya't mo hadi mapasamak ti kasta. Saan, Mami? Sorry talaga. Saan tun ama uli?
Yaya dali. Apa nagsavzira pa iwalaan dito'y? Masidagkaliway dayan da mami. Saan dya? Seryoso te pagsasarita anda. Kit-kita uklaan tit surani Dorina. Apa yapin mo siya tila nata? Ha? Tumartaray gid mo dagitilwam yaya. Maasya naklaglamin itikapsit. Sige, panawan ka pa'y dito yaha. Agluto akon itipang malman tayo. Nakuha si mat ni Dorina. No apay ngamin nakasday mat tenti ukalin. Masya nakitilaman ni Dorina itay amado. Madlaw akabutan naka, rumpun laing. Gapot ay pay suktimang pasal din kenkwanang agadal, nusan gagnakam. Amado, masapula matugnar ti matinga ugali na. Gapota amaranu isun tumut laing ti pakaisagmakan na. Sapay kumaharud, dapat nakmanan ti kasya na pasama, katsanan to na ulitan ti makiapa. Sapay la humatakasta. Wala, igakitain no nakaluto ni dali ti pangrabian tayo. Mabisinahon, mabitla na rud, inakitaan no nakaluto magpaisod. At ti Diyos, Madam Alma, uminom kayo kabayatan ti panangur-urayo ken ni Madam Dina. Agyamandak, dali. Nagdagahang ngamin ti panawin ita. Mayap ti uminom itinalami es. Huwen, Madam, misigi nga rod panawan kayo pa'y tito'y. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige lang, dali. Amok na ado pa'y dagitinasken nga aramida. At diti meriendayo, Madam, igisok diti lamisaan. Agyaman kami, dali. Sige narod, Madam, panawan kayo pa'y dito'y. Ayabandak tulatan o dahasapulan nyo. Sige. Palaga anagagat ken na anus day dakatulum yo, Dina. Sana pimampanaw. Wenarod mare. Dakkel agin awahada kami. Gaputa isiti pagtaltal kami nagasawa. Nang runa iti panamaywan kadagitu bing. Ken palaga na imbilag namukten nga anak dagiti anakyu. Wen ket day tati pagyamyamana hunay. Gaputa talaga mapagtalkan. Kan mapandamnaman ni dali. Ay huwin kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo. Awan, Mare. Iso day tati ginagarak. Umay ko'y bagakon ka, papnusad mo malipatan. Agyaman ak narud no kasta, Mare Alma. Agita tanto na harudan ni Jai. Sapay la kuma, tamapaklos dil tayo manan kadagiti kliyente tayo. Winderod. Ngam ita, saan da pala panunutan da ita abanag. Agruwat ka, ta intakidag pasyar. Sana bale, day of tamatita, o sigin rod, orayan akon mare. Yaya dai, nakita ka rin mo da mama kitikayam na. Isa wa aramido tikaya to aramidan, apda, dagita na kitikawas ko. Ilabam amin dagita, gaputa usaran intan bigat, darasam, rinda. Apaya masapul lay pulwak mo hanya, dagitika usmo, mabalin mo merd na iyawat latan kanya. Di kan samana ilabang kitten dagita, apay, at da reklamo, awuwun, sihi ilabahon dagitika usmo, di ka madanakan, saan at naglikliklab mo, saan kuntun na aramitalan, gaputa awan karubuna. Talaga nga awan karbunam nagreklamo. Gaputa babaonan dahala. Apay nga nagdagsin terik na ni Dorina kanya. Awan ba ter arab ito kada kasete panon kun, ha? Yaya dali? Alsang sangit ka? Nabanog ka kading?
Nabanu ka nagtrabaho. Ang kinanaka ay isaahan dyan sa anak ka nabandnog ay unkahiyaham. Apeng inasit kanak. At takadi parabit mo kanyak. Awan yaya. Dakitak namin nagsangsangit ka. Isumay nasitkan ka ay nahadinatlatan ikaskaso barok. Uwan, nalabit habang nagkulaan. Isa akala at nagsakiti ulok. Di ka matanagan. Agina na ak intun malpas dagiti trabaho. Anya, pudno ka ti dayta, Jan? Inaramid manan ti kabsat mo ti di mikayat kanidadiyo. Mami? Masapula kasarita yun ni Manang Dorina. Masapula baliwan na tikas jeng ugali na. Wan, Jan iho. Di mikayat na dasan tayo pakikin na awatan ditoy. Gaputa saanan asabsabali ni yaya yu adali. Imbilam na kayumutan kas pamilya na. Dayta, mami? Ni Manang Dorina, Isu ti pangibagan yu iti dayta. Talaga ay bagap dayta iti kapsat mo. Saanan anasaya at tikas dyan na aramidin na. Labihin, Dorina. Agawit takit ti. O, bakit kaya ti agawit, Charis? Iti tapi lang as tabahat. Punta, uminom takit ti. Aba, tata. Saan kumahas na ti aramidin, friend? Ipakitang kit ti anasaya at ka. Taknusan ka ka na untahan. So, umaikan, adawit din. Itulot ka ni Jabalayo. Saan? Kaya, at no di na kayat kakatwaan dito Syaklatan. Kat basal mo no adada kasama pasama kanya pitoy. Anya? Ayaw unay ka, Dorina. Basta, iawit kan, itulot ka ni Jabalayo. Mami, awan ka di pa ni Manang Dorina. Awan ka no pa narud ko na niyaya yu adali. Madanda na kanak. Abang ano marabian manan nakawid. Kat makasalaw iti madadakdak sa tao. Sapay pa ba ikat narud? Wapay mo't namin nawan damdamgan ni Manang. Kanayo na kontralan no damay bagakang kwana. Asino may timmalaan na mami ay nahaiho. Jack amuno asino timmalaan jekabsat mo. At pata kami mo't anasingput kanida diyo. Babitaan. Padasat na awagan ti cellphone na. Barang sumbatan na. Kayat ko pa ita kinomitian haka. Kayat ko pa iti omena. Ha. Apoy ayaw nagpapit ka iha. Ano ka nila ulit yung pagkaskastahan? Kyanis. Ang samblita inke bar. Kayat ko pa iti omenam. Pasensya tayo nanti Dina. Tsaka lalapdan ti pa nagbartik ni Dorina. Isawain tulog kundi ti balayo. Madanhadanak namin para kenkwana. Awan basal mo balasan ko. Agya mo na prakitli. Gaputa intulod mo te anak ko. No, ang hadyan. Umay ka man, iho. Tulo man na ka manisabla kiti kapsat mo iti silad na. Agbaliw na tatirik na ni Dorina kanina na dali akatulong da. Papagayam. Di riwaya na dinggan. Titulo iti seryetay wita halawas anapawan. Ampon. Dito drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon Virgie Paclayet. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito na stasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Ti Masakbayan. Dina palabas, natlaat ni Nana Dina, gaputa nakita na engkarga ni Nana Dali, dagiti kawus na iti maleta, iti sabalya banyer, nakaungot ni Don Amado, gaputa nagbalinin na bastos, ti panagsasaw ni Dorina, katakwada, iswan ay bagati don. Asandala ni napagadalan daytoy, nuka na yung nutlae, ti panakiyapapa na. Gapu iti dayta, nagbaltat manan ti balasan,
Papagayam, dengan ditului teserieta wita lawas anapulwad. Ampon, ditui drama tayo, di Masakbayan. Garis, magsupli tayo jay ba? Ha, kaya't ko pa'y kinom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jok nalapdan ti panagbartit ni Dorina, isawain tulad kundi tayo balayo. Madanaganap namin para kankwana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman na quick di. Gaputa intulod mo dyan ako di tibanay. Ah, John, iho. Umay ka. Tulungan na ka manisa rakitikabsat mo jiselid na. Unmame. Umay kan manan Dorina. Kumput ka kanya. Asibayin ka. Tapnosan ka matumba. Ayat ko pa'y kiyo minom. At nasan. Yeti na. Kam kau kanin, Daddy? Ha? Saan nak na ipatpatag? Saan afod no day ta? Ipatpatag na ka ni Daddy niya? Saan na lang kami nakayap na balin ang miserable tibiyat niya? Isumay sumsuro dahay tinasayaat niya. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaan intun saan kal anabatag. Anya nga tatyara midin tayo tiday jahat tao. Kasanwa disiplinaan, katawan matdintingin na pamagbaga, saan talata sardayan abagbakaan amado, patsyak na bayu tumutlaan ka nakta. Kaasimut no sumukuta man kurihir kan kuhana, yaban yang arutirung pangaramidan ta. When no, ipantalagan ni Amerika, tabaring agnakam, numaya dayo hatatayo. Ha! Panaggunam kadikat, day tati na sayaat na ramidan ta, adya tiya mutayo. Amangan met no day tati pagnakman ni Dorina. Ipalubos na tani dali, na yadayu taditi Pilipinas ni Dorina. Panagunakit kayat na, nang runa no ipalawag mukan kwan at rason, no apay nga ramidan tadayta. Sige nga. Padasan ta kasarita ni Dorina, may papan itiday toy. Naunay, ba't gusto niya? Sakit ni ulok. O, at titi kapim Dorina. Agkape ka. Tapno maika at di hangover mo. Idasaran ta iti kanum intun madamdama. Sika manen? Awan na ka din ti sabali arupa makita kita. No di sika. Pasensya kan. Sisyak mutlang amin na katulog niyo. Malaksid no kayat mo apumanaw akon. Kitsikan ton ti makam amang isagana kadagiti amin na kasapulam. Anya, apay, panakuram kadikit sikalan ti mabalin akatulong miditoy? Ato apay tagiti masapulan anasaysayat na adayong umitisika. Ala, adaywan na kunditoy. Numabalbalin, jakon kaya ta makita ti panagrupropam, nagsakit muten ti panagsasaum Dorina. Numala, pumanawak lang nuday tati pakaragsakam. Talaga, nabayagan na'y? Itan ti papanamo. Saan kalap dan nuday tati pagaruk mo? Talaga dati adi mo mapaliwan ti kaspanonggan. Dorina, dati? Anda kayo wayam di ka, nangya ko ti panagsasaung kinitali. Apay katya nagdagsenterik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan kaha, Sir Amado. Saan yun nauntan ni Dorina? Talaga siguro asan anarag sa haknod da ak ditay balayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawhak. Tapnog tal nanti panunot na. Masikuran siguro ang makakit-kita kanya. Iso hasta, saan dali? Saan ka pumanaw? Saan ni Dorina timan papanaw kan kaditi balay? Gaputa na suruhan at alupulo at awan ti panagsilbim kadahami. Anya, talaga gayam anapatpatag data babaunan ngam iti siyak, Daddy. Lugos tamatlaan, pumanaw akong ti balay tamatlaan. Saan na masapula pumanaw ka, Dorina? Urayam lang ti papanmuy ja Amerika. Anya, ipandak ki ja Amerika, Daddy?
Husto tinanghig mo. Ipanda ka ni Amerika, keti kan nga gatal. Anya. Namapaya. Amoyu katino kayat ko timapati mo nusahan, kayat mo manwanusan. Masapo nagtumpal ka iti kayat mi amapasamak. Mapan ka pailang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti bidot na aramidem, anya. Daytakate madikata kayo. Kanayo na ta kayo ti masusurot. Diyo pa'y tamagan, na anya ti marikrik na ka. Mapan ka pailang iti Amerika, tapnok nakim ka. Talagasan dat may patpatag. Napatpatag ka ta kayo dayta katulong na meti siyahag. Di mo'y raman niyaya madali ti dayta saritaan. Na, agnakam kan, tapnusan ka kanayon ama ungtan, Dorina. Tak kaya ti mapanichi Amerika. Abalawak ti balay, no itpilit yu ti kaya tiyo dani. Dina, apayo kalat nga indawis naktitiras ng prano ito. Adda ka di pariko? Adda, manoy. Patparikutan mi una yun ni Dorina mana. No ba doon, saanan adugdug na itipan magpakan. Sapay ka na yun ani dali tipan pupudutan na. Anya, pahawado, apay mo takastan. Saan mi amawatan ti ugali ni Dorina itamari? Kasla nagligat mo na makaawat. Natangkan una yun na. Disiplina anyo Tusaan yumat, oray maminsad lahan. Mabutun kami ngamihin. Kasanunog tanaw kut saabim nagsublit. Sigurado asan ama awate konsensyak. Nukastabilang ti mapasaba. Kahit, anya ngarut ti plano yung aramidan. Bye-bye anyo katilatan, akas jeti at aramidad na. Saad marial pa. Plano minagasawa na ipanlaan mo ni Dorina iti Amerika. Parang makapat panunot itinasaya. Numaya tayo kadakat. Panagkunak mare saan aday tati solusyon. Amanga nwad adda kumaru timatinaw gandina lupas tati aramidun yu. Panagkunak nasaysaya at nudito'y laktahan. Tapno makita yu nuanya dagiti aramidun na. Hagyaman at mari. Bayam tayo pagdati opinion mo kanya amado. Pagsarita an minto mananday to yabanak. At yaman at yayadali, ay na, nakpanglo kan, ay na ha, nadalus manan dagiti oni pur make. Awan an yaman na barok, kitagyaman na gaputa magustrom ti pan nakalaba dagiti kaus mo. Kapun yaya. Talagamot namin anadalus ti panaglablabam, rumbon laan anadalos, gaputa suswelduan dakput. Aramida dagiti pagrupunak, tasaan kat amasango dagiti dadakilyo. Malakit ding, ala umunti balun mo tamapankan, amangan numalado ka. Agur urayan ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat muli takdagyaman kada kayo. Gapuiti kinasaya at yukada kami? Dali, nalpas mo ka din bagitar aramidem, mabalinta ka ditak sarita ay uwan madam. Anya ka diti bagayo ay mabitla ang tamangisaganak itichus apan palami istayo. Sigilaan. Adoy, madam. Agyabanak dali. Ay, nabamaranak pa na iminog mi tinalamis. Ay nidi ko na yung naibagayo, madam. Kaya't ka kasarita, may papaniti mapaspasamak itaka ni Dorina. At nakaditi may bagam, may papaniti day chay. Ay nati kayat mo haramidan. Kayat mo kadina saan matam. Amang anod at daaguralan dak. Numaamon na ti may papadan iti dayta. At daka-daka yu ti pangadam.
Aramidin yu ti ambuyo ang makapasaya at kankwa na. Goputa dahayu ti dadakkel na. Sigurado ka, uwan madam. Amok na ipatpatag yu ni Dorina. Kat makapasaya at kankwa na ti anyaman na aramitin nyo. At yaman na narunong hastadali. Talaga nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbali wenti madi agalad ni Dorina. Patjika mapasamak to dehta madam. Saan tayo latasal denlan abagbakan. Baran dumtan tumitlaan dehta. Wandali. At titinulong tayo ang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan natin madi na ugali na. Jan, umasita ka man dito'y. Afay ka timanan. Ano ti bagam? Bagkatan na kiti ginatgatan ko diti kotse. Kat isa rut mo iti seliko. Darasam. Anya, apay asyaf manan. Adamot na kiti babaunan tayo Kan may sa, adapay nga minalaramidok. Project mi je school. Isamsamgut ko tayo jay. Ang great lamu ka hati, ha? Kayap mo tatong paling kamanen, ha? Sige manan, aramido kong tibagbagam. Basta san kamanen nagunat, kasta ti kayat kum, ha? Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak na tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sa mapagkatan da kiti ginatgatan ko. Apaya pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagi ti ginatgatan mo Dorina. Amumbat nga dar aramidan na. At daak mo't amang bagkat. Apay, nalalaing kahadinam iti siya. Ha? Sika kaditi amo iti dayte pagtanan, ha? Ay isaan, Dorina, nawan iti ato paya sao. Di na pakibiyaman iti kayat kong aramidan, gaputa katulong kalaan, nawatam, pasensyakan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Una yun, di kaste apa nagsasaun ito rin na. Ibaga na latati kayat na nga ibaga. Na uray makapasakit ite rin na. Good morning, Dorina. Maya ti isa mo. Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo. Maragsa ka naklaan. Ta uray ka na yung nakamountain ka damami kan dadi. Maarami kumati kaya ko iti kabsak ko. Kastamutan iti dayja bakit dali agin lalaing. Anya, kahat, anya mananti na ramid mo aber, basta. Adot paramid ko katahwata. Kahat makaragsakak data. Ayn ha Dorina, di ka mauawatan. Imbis ka tingag concentrate iti panagadal mo, san mat, patagita mo't bambanag na wansel serbi na ti pagtaktaktakam. Skot, day ti garo ti pakaragsakan. Isa waramidat latati kahit ku waramidan, gaputawan mo't laan ti maramidan da. Ahidya ka mukan ka Dorina, o may kakitin. Sumratan iti sumarunok klase tayo tapnusan tamala daw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Nakaudar haw hadin? Sige, pinodami. Apay nga da ka manan dito'y, Daniel? Kan may sa, anya ko matibibian mo na nakaudar kami wanusan pa'y, anya ka katiturin, apay ka ti madana supsupladap ni Daniel. Awan mo't matingar aramidan na kan ka, ha? Jak namin kayat na umasidog katatahan, nabalas ti rupa na, idin to tanagtipin kasta, sumalding kan. Santa humamang rugay tiriribo. Ay, kwa Daniel, nalpasan na nahodal kami, orayan milangan, da kayo ay kanityan. Napanpalang nagurdaw ni dyan itimahan. Anyem, alright, mabalin ka di, aditi kami nagtugaw. Uray tawan makabayo, anto ti mabalin nga pagkinan ditoy, nampahasiyo, sana di ti ayan mi. Alaharod, mansapulaklain iti sabali alamisaan. Sini, amalan na sabwagan na manin iti bulbos. Mita! At kalma ka human Dorina, bay-bay amo na pumanaw ni Daniel, no talaga saan mo akayap amakisang mo kadata.
Kumusta ti panagadalyo adwa, John, Dorina? Saan kayo kadi marigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaying ito pa igay school. Saan akmat kadi marigatan, mami, daddy? Kabaalak, nauresan na siya tikalaying ani jay school mi. Saan mo tamasa pula si katikalaying ani di school yo, iho? Tinapatag, ket mahasulusuro hay tinasayak. Anya, pasagitan da kadimanin, daddy? Dorina iha, saan da kasta tikayat asawun ni daddy mitidaytana ibagana itikabsat mo. Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na, agsasarita tayo, Dorina. At dahayat mi nga ibaga kini mami mo. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka diti pa nagsarita tayo, daddy, mami, makatutulog at naminan. Saan ka nga balinabastos? Ala, agtugaw ka. Wadmak namin iha. Agtugaw ka pa'y tadungkam dagiti bagami kanida din. Nakatugawa po nami? Ibagayon na niya ti kaya tumay baga. Ulitak na ibaga. Kaya't mi, nagnawit kapailan ni Amerika. Ijay ka nga gadal. Anya, talaga ka ti nga ipilit siya dito, daddy. Jak kaya't ti mapanijay. Jak kaya't ti mayatayo kata kayo. Namday tati panadun mi kanida di mi. Sana pali, agsubli kan to dito inuhayat mo. Basta ijay ka nga gadal. Adamot ijay dangkel mo donato. Patse kasad da kabay pihan. Sikapay lang tag na itibalay tayo ijay. Nuku matasan na natangkan ti ulum. Adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipankan kay di Amerika. Talaga sandak na ipatpatag. Dorina, agsubli ka ditoy. Kasar-sarita da kabaylang, baybay ang faylaan amato. Nalapit ang maawatan ng tumutlaang tirasunta. No apay na aramidon tatikastoy. Nanukuti panad sa sarita yu kada Dorina, madam. Dali, madanaganak. Amangan kit dimit nupumanaw nupilitan yu ama panijay Amerika. San mat siguro? Sa pala kuma, tama awatan na tirasun mi. No apay akayat mi na ipan ijay Amerika. Anya di pa gani Sir Galviscan ka, apay apinayaban na ka. Cherise, chok dinabnamaday tuy. Apay ka diya kastati lamam, kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. At tanaka umat na titadi kad mami. Apay ka di. Ipagam kumakanyat man yati parikot. Sana gayam amagapagturpo City High School. Inkaputa ando dagiti back subject ko. Anya, saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di riwayan na tinggan, tituloy ta seryetay wita alawas anapalwand. Ampon, tituloy drama tayo, di Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paklaya, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, PMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Abyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay wita alawas na pawan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko, apingawan iti cabinet ko. Saan tatsama ka naglaba, at dalaan iti cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulum ang naimbag. Anya, naplayang ka mat nakatulog. Hoy, ba't nga mom, jak kaya ti mabanog, iso at jak kaya ta sa pulun ti kawas ko. Ala,
Inka sa pulan ti uniform ko ay tamatlaan, sige nga road Dorina. Mabitlaan tamapan ko sa pulan ti kawus mo. Amang numaladaw ka manan igit pagadalan nyo. Ay, awan bibiyan mo nga oray maladaw akigay school mi. Gaputa ka tulong kalahan. Ana, aglisi ka di tatalan ko. Yeah. Ha? Yeah. Nayan di Dorina. Nagalahas ti kas jay no ukali na. Ay, inak man la sa pulan ang ti uniforme na. Ang mga numaladaw manan iti pagadalan ta. Oh, apay manan anak ko na staro Dorina. At dakadi manan san mo anagustuhan. Kasano, masaro na kikiradya katulong mi. Ay, bigata masaro na kenkwana. Jakwana mo, nadagsan ti dara kenkwana. Ay, di pa'y lakot nga min papanawan da mami kan daddy yu balay, tapno jakon makikita. Anya, apay nga min, at dakadi madinay na ramid kan kanina na dali, awan makidi, rabidi, namjak kaya ta makikita kirupa na. Kasulon ko nay, ay na Dorina, santa humangag kasta-kasta, nawan matgayam madingar alamidan kan kanina na dali. Di mohar pakitan itisan anasaya at maditikasta, friend. Anya. Paday jay kadya hatulong ti kananungam, ha, Charis? San akasta, friend, nam ibagbagaklang ti bidut mo. Ngam ala, san kanyag misuot? Sumragtakit din ti ta classroom tayo, mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina. Anya, apay na umabay ka pa'y lahanyan, naglawan matitabang yat alamisaan. Ay, anya ka dito, Dorina. Awan matdakas na umabay kan ka, ay isihilan, Daniel, agtugaw hatitantag sa sango tayo mangal daw. Agyaman na Charis. Ala, takayo latan ti mangan, awanen ganas ko amangan. Agtugaw kakiten, ha? Akikitan tayo na mahal daw, tapno na ragragsak matlaan. Sana balay, agkahaadalan tayo matsan ka di. At dati meriendaham Dorina, idi suklaktan dito lamisaan. Puan, ala, idi somon tapanawan na kunditoy. Diyo kaya ta makikita ti panagrupropam. Anya, Dorina, anya kadila unay ti panggurgura am kanya. Awan matdakas na aram itakin ka iti panagkuna. Basta, masaruna ang makakikita iti panagrupropam. Isa panawan na kunditoy. Pasensya kan Dorina. Sige nga ron, panawan kan ditoy. Ayaban naklata no at damasapul mo. Nagatupay lang ni bagpagam, darasam ti pumanaw, gaputa madadaw lang kalto kuno makikita ka. Dorina iha, mabalinta haditag sarita, at danapatad na ibagakan ka. Anya da enjoy, mami? Ibagayon, gaputat tapay homework ko, pudno ka di a pinabain ang mananiyayam adali ita. Anya? Apay, nagipulong ka di maninday di ababaunin ka tahayo, mami, saan na masapul nagipulong kanya? Tada nang idalun kanya kitikas dyan ay naramid mo. Ah, mami, apay, anya kadila unay ti pagkaskas taam anak ko. Saan na saya tikas di atratum kenkwana? Saan ka apinadakkel akasta? Isa pa na asim tabalbaliwam tikasta galad mo. Pasensya kayon, mami. Bayan niyo, baliwa konti madiatrato kaniyaya dali, rumbulan, gaputa isuti na hayaywan kada kayo ni ading mo adyan, sipud babasit kayo. Dakkel ti utan tayo ana imbaganakam kunkwada. Tandaan am kumadata, Dorina iha. Wan, mami? Dina. Ginasaritam ka din ni Dorina, may papaniti madiatrato na kinigdali ababaonin dayo, when amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya naktabal baliwan nanti madiatrato na kaniyaya na dali. Nasayat na rudukasta.
Sana nasaya ti kastinga ugali ti anak ta. Iswama sa pula baliwan na, rumbal laon. Kung saan kumatlal na kaya at umanor asaan anasaya at ni Dorina na inauna na anak ta. Nay, sa dino ti papanam Dorina, rabiin gam apay arumor kapaylaan. Awan bibiyang mo. Ita, dan akagura ka, gapukan ka, inong panak ni mami, at dapay akagura ka, gaputan nagipulong kaking kwana, anya ka dinday tangay bagbokam Dorina. Sa anak mo't ang nagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakun kwana hadagiti mapaspasamak ditoy. Gam saan ko na impulong, patyan na hustan. Jak kaya patin kanyaman e baga. Agama na, Charis. Talagang kayim ka. Imay ka, Dagos, itay inawagan ka. Matanagan namin kan ka. Kung namot adakal ka na dagsanti parikot mo. Anyo ko ni dayta. Apay na uray labrabi, kit primor kapaylaan. Masoronak namin ka ni mami. Saan ko la akayat lay padlaw? Dahil jay kit tinapabao ng laan, ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali, so ngay nung tanaka. Wala. Kat nagipulong day jab, babao na ni ka ni mami. Kat siya tinong ta ni mami. Buisit kon. Mas napatpatagsamutan day jya katulong, nem iti siya na mismo nga anak da. Apay niya minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo, nasingput matsan ka di. Basta. Nedog senti darak iti day jya katulong. Hold. Janice, bayang pailam di tabanak. Sige, aginom takit di. Tak na malipatak iparikot ko. Anya? Ay pangaasin, friend. Di ka manan agbata. Abangan kit din umay sagmak ka na masubram manan ti aginom iti ara. Madam Dina, rimor ni Dorina saan anagpakpakada. Ang mga notada kasama pasama kunkwana, nang rula katarabiin, baybay ang pailaan ni Dorina. Lalabit ang nasakit tinakop na kanyak iso kasjay. Bayam, taklosan amaruan. Jak kaya ti kinatangkan tulo na. Tangsitan na kakikdin, gapu kanuta may sakalaan na katulo. Matam, di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo? Rimor ti kabsat mo, ket rabiin. Madanaganak, gaputa mga nodadake sa mapasama kenkwana. Ay, talaga anatangken ti ulon hay. Ay, sapay kuma tawanda ka sa mapasama kenkwana, daddy. Apay mo namin nakas jiti ugali ti kapsat ko. Sanay malakanda kayo ko ni mamanakan anos? Basta san watultuladen di kasring ugali ti kapsat mo, ha? Undadi, namnaman yu dayta? Saan nakatumulad kenkwana, asakit ti ulo yu? Nagmayatag inomiti alahay saan ka di, Charis? Wait mo ba? Agyaman na gapudada kalatang kagkatuwa ka. O ba? Apagayan ta, Dorina, isumata ita. Damsan, apayat asawan day ta, maayon na ti panagbalpit mo. May kakitin, adawit ta. Amangan no madandanagan ang ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da matanagan kanya? Gaputa sa andak na ipatpatag. At daan na patpatig karakwa dari dya katulong ngam iti siya nga anak da. At titikal tu, Dorina, agi ko pray ti sabaw tap numakadin awa ka. Iti sablat taditan ka panawan na hunditoy, kabul ko raha, gapukan ka, inong tanak ni mami. Anya, apay mo't na pabasulan na. Awan mo't madingar arami tu. Saan dalang amin akayat akastate ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka.
Pang-asim ko mamut Dorina. Saan ko mangagsaksitin ako mo, gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga anagpuskul mo, heki pa nagrupro pa man niya. Abay ko abagbagaan na, idinto takatulong kalaan, aber, gaputa na patag kayon kanyak nagkapsat. Siyak tinangaw awil kada hayo sipud papasit kayo, ado na amin ibagbagan. Panawan na kitin dito'y, sakbay ng ibueto kan kareta inyod mo asabaw. Anya. Alaka amanan Dorina, pinagsasawamot man niya dali. Apay ka diya kastak ha? Awan mo't matingar aramidin na kun ka. Nam nagumsang tipan na kilanin mo kun kwa na. Oray ka disika, kat na'y jay akatulam isakit mo. Gaputa si kati makitat na dabidut na manan, ay niya. Sige lang, pag may saan dahon, dakas latate pa nakikita yu kanyak. Sige, inka nagipono kada mami kandani, total, kasta matipagalistuam, tiagipo lang. Dali, mabalin ka din ay timpla anak pa itigat at sakbay amaturug ka. Mabalin, madam, mabitlaan. Apito kita pagdadak labag. Sa dino ti papanam. Anya pa'y nagitis maruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan na tinggan, titulo ita seryetay wita alawas anapolwand. Ampon, titu'i drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Fatlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Leonard Ribotazo, isagsagot katakayo, PMPBC, Drama Production Center, iti DZWD 550, ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.